السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزيز ام ايرو برنامه قدن ده ديسا بهورنه ام ايرو كليات رساله نور بيبا بنجامين بهور خوين ان شاء الله. ده بيبا بنجامين ده حضرت استاد بحثا لميجه و بحثا تركا گناهن مازندك. بيبا بنجامين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. او مروی خودی تقوانه و قنجیه دکن خدای تعالی بوان ره خدای تعالی تو قرآن کریم ده و آیت ده وصاد بیجه او مروی خودی تقوانه یعنی خوش گناهان دور دکن و قنجیه دکن تشتی باش دکن عبادت دکن خدای تعالی بوان ره اف پیوا پنجمین جی انشالله ده حکم تفسیرا و آیت ده لمشکرن و ترکا گناهن کبایر ترکا گناهن مزن چه درجه وظیفه کی حقیقی انسانیه و چقدر قدر فطری مناسب نتیجه کی خلقتا بشریه اگر دخوازی ببینی لوی چیروکا پچوکا تمثیلی نظر که گوه بده. تماشاوان عزیز متنک برنامه خویتن دجی گوتبو حضرت استاد و ریش قرآن هیم بیه و ری رساله نور ده نویسان دیه کی جان ریا تمثیلا یعنی خدای تعالی قرآن کریم ده هنک حقیقت کور و دور بجوتا تمثیلا نزیکی اقلمت که حضرت استاد جی وقتی به تفسیر نویسان دیه هنک حقیقتا جبوی کو ام چیتر باشتر خوشتر فهم بکن بریا تمثیلا بمد فهم کرن امی ویگال به پیوا پنجمین ده کی جان حقیقت بخوینن او حقیقتا کلمش چقا مهمه و چقاس گوری فطرتا انسانه یعنی خدای تعالی اصلا انسان لسر عبادت خلقاندیه یعنی فطرت انسان خلقاندنا انسان مناسب جبوی عبادت و جبوی کو خوش گناهان دور بکه جبوی کو امده حقیقت فهم بکن پیشی انشالله چیروکه کا تمثیلی پیشتره و کاوان پیویدن کو مجانا دیسا خونده بو پیشتره جی پشتی چیروکه دیسا می داگرن حقیقت کادوه چیروکه ده او مرف او تشت چنه لوی دنیای ده چه تمثیل دکن امی وانجی دیسا بهفرال پیوا پنجمین ده بخوینن ده سفربریه ده دو نفر یک جی خواندوان وظیفه پرور اویدن عجمی نفیس پرور بهفره ده تابور کی ده دمینن سفربری چیه تماشاوان عزیز سفربری وقتی کو حرب چید به دناواهنک دولت ده دو دولت ده سفربری ته اعلان کرن و تمام ظلامان مروان ته واندخنه بنه سیلحان جبوی کو هارن حربه دو وقتی که وصانده ده مملکتی که ده سفربریه ده دو نفر اما ویگال ده حب نفر آبرینن ده حب بنو آبرینن یک جوانیکا نفیس پرور دو نفسا خوده چه دو هوا خوده چه اویدن چی خواندوانه وظیفه پروره دو وظیفه خوده چه باقله به هفره ده تابور کی ده دمینن نفر وظیفه پرور لتعلیم و جهاد زاف هایی داره جبو ارزاق و تاین اقوه نه مراقاوره کی خودی فکر و افکاره لو را فهم کریه کو خودی کرناوی و تمینا لازماتین وی دما نخوش که و تداوی وی حتی وقت حوجبه لقمه هندور دوی وی همو وظیفه دولتنه و اصل وظیفه وی تعلیم و جهاده لبل جان نجبو ارزاق و لازماتین خو کار و خبات دکه سیتلا دکلینه قروانا دشو گه دبه و گه دینه اگر جبه پرسین قاتو چی کار و خبات دکی بیجه از انگار یا دولت دکشینم نابه از جبو نفقه و کار و خبات دکم هما او نفر خشیم زکپرست دن لتعلیم و حربه مقاطع نابه دبه او کار دولتیه چه جمره و تمو دایم هشوی لسر نفقاویه جبوه دچه او ته تاور ترک دکه درته چارشیه دده او دستینه روژه که حوالوی خواندوان جره گو پیشیان بره بخوینن تماشاوان عزیز او هر دو نفر امدی صاحب هاوره که حالوان چه حاله نفر وظیفه پرور او عسکر وظیفه پرور او باقل زانه کو چما چو عسکریه زانه کو چما دوی تابوره ده چما جبوی تعلیم و جهاده یعنی جبوی کو هار حربه و پیشیار حربه جی تعلیم بکه یعنی و حربه هیم بوکاچا و حرب بسیله چنه فلان بیوان اویدن لوظیفه خو مقاطع نابه چه دکه یعنی دو
tayinata xwe diçe li dû xwarina xwe diçe ji bûna wê jî dertê çarşiyê dev ji taborê berde dev ji talîmê berde dev ji herbê berde diçe çarşiyê tîcaretê dike dikire difroşe vesayr tiştê wisa dike jêkirî ê birçî bimîne nizane ku ew padîşahê ku wî aniye wirê ê xwarina wî nake bide ê tayînata wî nake bide meîşeta wî nake îşê padîşah e îşê eskeriyê ye ne îşê wî ye ew nizane ew ê nefîsperwer ew ê bêaqil lêbelê ew ê wezîfeperwer ew zane ku wezîfa wî talîm û cîhad e lêbelê carna hinek îş û kara jî dike qerwana dişo firaqa dişo sîtila dikelîne lê wextê jê were pirsîn bêje tu çi dikî nabêje ez ji bûî tayînata xwe ez ji bûî ku meaşekî perakî bistînim vanî şa dikim dibe ez angariya dewletê dikişînim angariya çi ye angariya ew e ku meriv îş û karekî bike lêbelê meriv ti meaşî ti pereyî nestîne angariya ew e yani ew ji bûî dewletê sîtila dikelîne qerewana çû firaqa çûne dibe û tîne lêbelê dewlet ti meaşî ti pereyî nade lêbelê xwedîkirina wî îhtiyaciyên wî nexweş bibe tedawiya wî heta ku hewce be luqma xistina nava devê wî jî wezîfa dewletê ye ew neferê wezîfeperwer vanêka zane li gorî wî heyata xwe li wê ordiyê de li wê taborê de dimeşîne ew ê din newsa ye ev her du rastî heftên ew hevalê wî yê xwendevan jê re dibêje birader esil wezîfa te herb û talîm e tu ji bo wî hawayî hatî vê derê îtîmada xwe bide ser padîşah ew te birçî nahêle ew wezîfa wî ye hem tu aciz û feqîrî li her derê nikarî xwe xwe dîkî yanî tu acizî qeweta te nagîje her tiştî tu feqîrî tu nikarî li her derê xwe xwe dîkî îtîmada te bira padîşah hebe ew te birçî nahêle jê re wisa dibêje ew hevalî wî xwendevan hem zamanê seferberî û cîhadê ye ê jê te re bêjin ev asiye ê ceza bidin te belê li pêşiya me du wezîfe xuya dibin ev hevalê xwendevan ew merivê xwendevan ji hevalê xwe din re dîsa dibêje belê li pêşiya me du wezîfe xuya dibin yek cê wezîfa padîşah e carna em angariya wî dikişînin ku me xwedî dike ji wan wezîfa yek wezîfa padîşah e ku me xwedî dike yek cê jî wezîfa me ye padîşah ji me re bi asankirina xwe alîkariya me dike ku talîm û herb e ew wezîfa din jî talîm û herb e ew jî wezîfa me lêbelê padîşah jî bi asankirinê alîkariya me dike wan talîm û herb ji bo wanêka çi lazim be ew tîne ji me re me hîn dike me hînê herbê dike vesayre van tişta jê re dibêje gelo ew neferê serserî eger guh nede wî xwendevanê mücahîd çi qas dikeve talûkê tê zanîn ew neferê serserî eger guh nede wî xwendevanê mücahîd çi qas dikeve talûkê tê zanîn nexwe ey nefsa mina keslan temaşevanê ezîz ev çîrok temsîl li vir de xilas bû vêga ew tiştê ku li çîrokê de derbas dibin di wê temsîlê de ka divê heyata me de çi temsîl dikin înşallah em ê wê bixwînin ew meydana herba bi teqûj û bi toqiş ev heyata darê dunyaya bi xirecir e nexwe ew meydana herbê ev dinya ye ew ordiya li tabûra bela biye ew jî civata beşerî ye me got ordiyek heye di nefer di taboreke de ne ew ordî jî însaniyet e yanî civata beşerî ye ew tabûr jî qefla îslamiya vê esrê ye ew tabûr jî qefla îslamiya vê esrê ye ew her du nefer jî yek jê musulmanê muttaqiyê ferzê xwe yî dînî bizanîn bicîtîne û gunehê mezin terk dike û ji bo gunahan neke herb û cengê bi nefs û şeytan re li dar dixîne ew ê din ehlê fisq û xesaretê ye nexwe temaşevanê ezîz ew ji wan her du merivan ew ê baqil ew ê xwendevan ew ê wezîfeperwer kî ye ew musulmanê û ferzê xwe yî dînî bicîtîne û ji bûî ku nekeve gunehan yanî ji bûî teqwa xwe ji bûî gunehan ji gunehên mezin dûr bibe daîma herb û cengê bi şeytan re dike ew e ew ê din ehlê fisq û xesaretê ye ji bona rizqê xwe dike ku rezzaqê heqîqî îttiham bike û têkeve derdê meîşeta xwe farzan terk dike gunehên têne pêşiya wî bicîtîne ew talîm û talîmat jî
عبادته دسری ده لمیجه او حرب جی حربا بنفس و هوای ره دگل خلاصیا قلب و روح جگنه و اخلاق رزیله دگل فلاکت و هلاکت ابدیه او هر دو وظیفه جی تدی اوی مرو وظیفه دار وظیفه پرور او باقل شوالی خورا گوت بود دو وظیفه پیشیامنه یک جی وظیفه پادشاه کومخویی که وظیفه دنج یامه تعلیم و حربه او ده حیات آمده جیان آمده او هر دو وظیفه چنه یک جی حیات ده او خودی دکه یک جی حیات ده خودی دکه خدا عیش خدای تعالی کو حیات دمه او مخودید که او دن د مقابل خالق حیات ده او د مقابل خودی کرنا وی ده بحث کرن لاوکاریه بتوکل اعتمادا په اولاداریه بله دناف معجزین صنعت صمدانی ده و دناف خارقین حکمت ربانی ده و حیاتا هری روناقتار کی دایه کی چکریه دیسا اوه و حیات برزق خودی دکه و ایدامه دکه جغی نیوی کسک دنه نینه و حیات کی دابمه و حیات کی دابمه دیسا اوه برزق و حیات خودی دکه و ایدامه دکه اگر تو دلیل دخوازی اگر کو ام دلیل بخوازن جبونا کو خدای تعالی و حیات دائمه و حیات آمدیسا او ایدامت که بردوامت که حیوان هری ضعیف هری عبدال خوشترتن خودی کرن وکا کرمکن فیکیان دگل معسیان وان مخلوق هری عاجز هری نازک رزق باشتر او دخون وکا زاروکان دگل تشکان بله اگر دخوازی فهم بکی کو واسطه رزق حلال اقتدار و اختیار بشر نینه بلکی عجز و ضعفاویه موازنه دناف معسی و روویا ده دناف تشکو جناورا ده کافی و وافیه تماشوان عزیز اف در پر مهمه یعنی خاتنا رزق حلال خودی کرنا ما نب اقتدار و اختیارامه نب قوتامه امی و چوا فهم بکن تماشوان عزیز مثلا زاروک اکتی دنیای ناوا دیا خو درته شو د ناوا دیا خو دجی لوره ده صاف دلال پر دلال تی خودی کرن حتی کو مازند به ناوا دیا خو درته وقتی کو او زاروک تی دنیای نه کاره نام بخو نه کاره آوه بخو نه کاره گوشت بخو نه کاره ساوار گرال برنج بخو لیبلی خدای تعالی او زاروکا کو نه زمانه نه کاره خبر ده نه کاره چتگی بخو بدناوی وان چتا قبول ناکه خدای تعالی شیرکی وصا نظیف لطیف وصا خوش و باش یردشینه چه احتیاجیا و زاروک هبه خدای تعالی دخه ناوا وی شیری و یردشینه دخه سنگا دایکا یعنی اف حقیقتک پر عجیبه تماشاوان عزیز او زاروک چقا مازن جید به چقا مازن دبه کو احتیاجی بدن او ناکته گفراندن خدای تعالی جی لگوری وان احتیاجیا او تشتن دناوا شیر ده دگوهرینه یعنی احتیاجیا و زاروک چه هبه خدای تعالی حتی کو او زاروک مازن دبه وان تشتا دناوا وی شیری ده دخلقینه نخوش به حقیقت چه تفهم کرن یعنی خودی کرنامه اف دوام حیاتامه یعنی نب اقتدارامه نب قوتامه چما او زاروکی کتی اقتدار وانیکات تی قوت وانیکاتنه ام درینن ان دلال ان باش او تینه خویی کرن دیسا تشکی حیوانا اینی وصانن وقتی حیوان مازن بن مثلا توتک که چیز عقلی ناکتنه شوی ناکتنه مجیتنه نکاره یعنی فهم ناکه کو احتیاجیا وان چیچکا بچه وان تشکا بچه لیبل او توتک شبوی کو وانیکا محافظه بکه کوچک جیوری او توتک دبوقا شیرکی دچب سر کوچک و ناترسا جبوی چه جبوی محافظه وان چیچکی خواه وان تشکی خواه اینا خواه او توتک ویشید که نا وقتی کو او بونا مازن ببونا چیچکی و اینا که دیسا ایوانی که محافظه کر بونا وقتی کو بچوکن چیچک خدای تعالی جبوی کو وان محافظه بکه جبوی کو ورنا خودی کرن کو مازن ببن او توتکا دایی که وانی که جوان رد که خدمتکار حتی ناخو ده تشکی خواه وقتی کو مازن دبه ایجا کو اوجی زانبه چوا خو خودی که هارا وره هنگی خدای تعالی و شوقات زیوه توتکه دستینه لیبله حضرت یوستاد لجیه کی دن داد بیجه انسان
حتا بمره عجز و فقریا ویناکه دوام دکه اجلوما او شوقتا دایکا دل دایکا ده حتا انسان بمره شوقتا دایکا خلاص نابه دایما ضاروکی وانیکا مازنجی ببن جوان کری هجا بچوکن هی او شوقت لدل دایک انسان ده هنه لی حیوانا نوصانن حیوان وقتی کو مازن دبه جا نهه کو مثلا او تو تکاره نوکلا سر وان چیچکاخه او گنم او قوتی جدوی وانیکا چی درخه نخوا ای مروه او مروه جبو درد معیشت لمیجه ترک دکه تماشاوان عزیز هنه که انسان هنه مروه جوان تپرسه اون چه مال میج ناکن آن نفسامه جان ندبه ایشو کاری مهه گرم خو دیکن گرم مالا خو دیکن گرم زاروکی خو دیکن ام رزقی خو تامین بکن جبونا ویجی وقتی متنه کو ام لمیج بکن وقتی متنه کو ام عبادت بکن اف ساعتینه گوتن هر کسی وجی ساعکریه او مروه جبو درد معیشته یعنی جبوی تایناتا خو جبوی خوارنا خو کو لمیجه ترک که وکا چیه مینا چیه مینا او نفره کو تعلیم و سیپر ترک که درته چارشی پارسه دکه او انسان وصاد بیجن وکا کینه تماشاوان عزیز وکا وی نفره کو ملچیرو که ده گوتیا دوش تعلیم و حربه برده ده وظیفاوی تعلیم و حربه او دوش تعلیم و حربه برده ده چه چارشی پارسکیت که چه چارشیش بوی کو تایناتا خو بینه ماله انسان جی بوی چه هاتیه به کائناته جبوی عبادت هاتیه به کائناته خدا تعالی قرآن کریم ده آیته که ده بیجه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من انسان و جنا جبوی کو جمر عبادت بکن موان خلقان دیه یعنی انسان خاتنا انسانی و دنیای جبوی عبادته جبوی ناسکرنا خوده جبوی باوریا خوده انسان جبوی و هاتیه دنیای وظیفه ویناکه او کو خودی حیات ناسب که کی و حیات دائمه کی و حیات دوام که ادامت که یعنی گره خدای تعالی ناسب که او جرا عبادت که وقتی کو جبوی خوارنا خو جبوی تاینا خو دوج عبادت برده و قوی نفره و دوج عسکری دوج تعلیم و جهات برده ده چو چارشی پارسکیت کر عینی ده و قوی نفری فقط برا غلط نفهم کرن تماشاوان هجا حضرت استاد لورده چتکی پر مهم ده بجه ده فقط پشتی کرنا لمیجه پشتی کو مروه کی لمیجه خو کر عبادت خو کر جبون نبه بار لسر هنکا جبوی کل سر هنک انسانی دن نبه بار بذات بسری خواه هر طلبه تاینا خواه جی مطبخ رحمتا وی رزاق کریم بکه او جی خوشه و میرانیه او جی عبادته بله فطرت و جهازات معنوی انسان ددن زانین کو انسان جبو عبادت خلق بیه هاتیه دنیاه لورا انسان بی اعتبار عمل و اقتدار خواه اعتبار عمل و اقتدار خوی حیات دنیوی ناگیجه چوی کا بیتی کا هری ضعیف لی به اعتبار علم و اقتدار خوی به اعتبار عبادت و لاوکاری حیات معنوی اخروی وقا سلطان و فرماندار حیوانه نخواهی نفسه اگر تو حیات دنیوی جخوره بکی غایه و مقصد و تمو دایم جویره بخبتی یعنی اگر نفسامه و حیات دنیویش خورب که غایه و مقصد و دایما تمو دایم جبو و حیات بخبته تی ببی مینا نفره کی چوی کا بیت کا هری ضعیف اگر تو حیات اخروی شخوره بکی غایه و مقصد و حیات جرا بکی وسیله و مزریعت و لگورا و خبات بکی و دمه تی ببی وقا فرمانداره کی مزن جی حیواناره هم دوی داره دنه ده تی ببی عبدک نازدار معظم هم مسافرک مکرم محترم نخواه لپیشیامه لپیشیات دره هنه هم لپیشیامه هم جی لپیشیا نفسی حضرت استاد لبرده جی نفسا خورد بیجه هم جیش خورد بیجن نخواه لپیشیامه دره هنه هدایت و توفیق جی ارحم الراحمین بخوازه والسلام ودایت علا او ریا دوا ریا عبادت ریا لمیجه و ریا ترکا گناه مزن بکه نصیب متوا تماشاوان عزیز اف برنامه مجی لوری قدیا حتی برنامه قدن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده امانتی خودی بن